Allegazzjoni mill-aktar serja fil-konfront tal-Viċi Prim Ministru Tonio Borg waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Kummissjoni Ewropea it-tlieta filgħodu fi Brussell. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet ġurnalist qal li membri parlamentari Ewropej qed jinvestigaw allegazzjonijiet li l-Viċi Prim Ministru Malti ixxaħħa mal-150,000 euro biex jinħareġ permess lil Rakat Aliyev, ċittadin mill-Kazakastan. It appears that prominent members of the European Parliament are investigating allegations around Mr. Borg on the fact that he has allegedly received a bribe of 150,000 euro from a gentleman from Kazakhstan named Rakat Aliyev, who is a former son-in-law of the President Nursultan Nazarbayev, for him obtaining a Maltese residence permit. Il-kellima tal-Kummissjoni Ewropea ma kienx taf twieġeb għaliex qalet il din kienet aħbar ġdida għaliha. The alleged investigation or inquiry that you're referring to is news to me, so this is not something I can comment on. L-istorja in kwistjoni tmur lura l-2010 meta l-Gvern Malti ħareġ permess speċjali ta' residenza permanenti del ċittadin mill-Kazakastan, Rakat Aliyev, illi jindbat 20 sena ħabs brabta mal-ħtif ta' żewġ bankiera f'pajjiżu li wara instabu mejta. Dan il-permess speċjali nħareġ minkejja l-oġġezzjoni tal-Pulizija Lokali wara twissijiet li kienu saru dwar Aliyev mill-Interpol. Matul is-sajf li għadda, gazzetti lokali kienu qalu li l-avukat ta' Aliyev f'Malta għal-bidu sab diffikultà biex jikseb dan il-permess speċjali minħabba l-oppożizzjoni tal-Pulizija Maltija. Eventwalment iżda dan il-permess jingħata. L-istess gazzetti kienu qalu li mhux magħruf kif il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, immexxi minn Tonio Borg, aċċetta li jingħata dan il-permess kontra il-parir tal-Pulizija meta Aliyev qed ikun investigat kriminalment dwar il-qtil ta' żewġ persuni. Fil-ġimgħat li għaddew il-Viċi Prim Ministru Tonio Borg kien anki jintalab jagħti informazzjoni dwar il-preżenza ta' Aliyev f'pajjiżna fost oħrajn mill-Europarlamentari Ġermaniż tal-Partit Popolari Elmar Brok u fil-każ kienet anke daħlet il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea responsabbli mill-Ġustizzja Viviane Reding.